米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。以拉鲁玛努米达古吉达吉努嘎瓦斯，上主的国度就在我们里面。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏瓦萨基耶斯。Ira i falujo namo ko pikuan no kawas. Saka nenengen ira itini anuca ira itira. Caai ko hahanen ita a sumuar saan. I Luka pitu ko safa at sefang tusapuro zai a tusir. 耶稣说，没有人能说，看吧，他在这里，或他在那里。因为上帝的主权是在你们心里。路加福音17章21节。萨利卡卡奥，我比哈拉登伊达都卡霍夫赞努大邦之耶稣基督伊，我米巴鲁阿来都法鲁着伊达啊巴比多隆都乌拉宁啦。yo usuodinay ko falu着伊达阿米蒂尔都卡瓦斯，yo marari halayay ko lemak ita i，在卡扎。Mamalahci i urib ita ko pikuan no kawas。 纪念耶稣基督的降生，是兴起我们去效法他的慈爱。当我们真诚的信靠主，当我们彼此和睦，上帝的国度就实现在我们的生命中。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangao Itini to i-follow ako ko kitakit lumiso. Nika, nanay sa followan ni Yesus Kristo ko urip ako. To sa kachiicer ako, ami patarkar to mutser ato rihalay ato ulah lumiso. 上主啊，你的国度就在我的心中。愿主耶稣基督更新我的生命，使我有能力活出你的公义、和平和慈爱。Pakani i tatamaan angangan utapang ji Yesus Kristo amin tolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。